A menudo los hijos se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuanto hay a su alrededor. Helduak errespetuz tratatuko ditut. Gatazketan nagoenean andere bainoari esango diot. Nire gurasoei lagunduko diet eta munduko pertsonak errespetatuko ditut. Ondo tratatuko ditut pertsonak kalean eta leku guztietan. Esos locos bajitos que se incorporan con los ojos. Ez diot inorri hitz zatarrik esango. Eskolan materiala zainduko dut, denona baita. Besteek gatazkak dituztenean nik lagundu egiten dut denok lagunak izateko. Triste sentitzen naizenean nire gurasoei importantea naizela esaten diet. Abiertos de par en par. Helduak agintzen didatena bete behar dut. Munduan gozez dauden pertsonak laguntzen saiatuko naiz. Nik beldurra dudanean amari edo aitari esaten diet. Eskolara ikastera gatoz eta saiatuko gara lana ondo egiten. Respeto al horario y a las costumbres y a los que por su bien hay que domesticar. Lagunak ondo tratatuko ditugu. Ez ditugu besteak molestatuko. Zure lagunek laguntza behar dutenean lagundu. Maitatu egin behar gara. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Vale, pero otro no. ¡Pasa! Tengo derecho a hacer porque soy derivado que soy maltratado. ¿Explicado o no? Eta guai, dena batera, bi eta hiru,
Oso ondo, bueno ba, gogoratu, zuen eskubideak urte guztian direla.